još malo bih da produbim ovo. Ajde bre. U smislu šta se, pokušat ću pojasnim primjerom konkretno da eto dođem do tog odgovora. U sklopu moje zajednice tu se cirkulišu različiti ljudi. Mi se nismo deklarisali kao pravoslavni, sa sticajem okolnosti većinom tu dolaze pravoslavni, niti tu koga ko vuče za rukav, liturgija, ovo, ono, ali prosto ne možemo da sprečim ja vas da pričate šta vi želite da pričate. I onda je u jednom trenutku sam čuo par komentara da, eto, tu sad malo više neki ljudi kažu češće pomaže Bog, pa malo braćo i sestre, pa to je malo prereligiozno. I ja kad čujem generalno termin da je nešto prereligiozno, meni je to u nivou kao da mi sad neko za Milicu kaže da je previše majka. Eto, što sad ide non stop za njim, što ga ne pusti, malo sedne tu. I može li nešto bude pre i kako ja sad, mislim ne ja to ne želim zasigurno, da kažem vama, nemojte vi meni pomaže Bog, ajmo na hello, da slučajno nekoga ne uvredimo ovdje i gdje ćemo ostati ako svakome budemo uobličili način kako će govoriti, šta će ovlačiti i koja je ta mera, ko onda određuje meru ako nam je ovo pre? Mislim da, ako sam sad dobro shvatio tvoje pitanje, mislim da je neki hrišćanski odgovor da sve ima svoje vrijeme. Vi imate u Evanđelju zapisano da Gospod na početku svoje propovjedi kaže apostolima ko nije sa vama, taj je protiv vas. Da bi na kraju svoje propovjedi rekao ko ne priča protiv vas, on je sa vama. Dakle, skoro kao da su kontradiktorne te dvije riječi. Ali prosto naišlo je neko vrijeme, Gospod dugo vremena krio od apostola ko je on. I tek u 3. godini njegove propovjedi Petar kaže ti si Isus, sin Boga živoga. Dakle, sve ima svoje vrijeme i ako me pitaš da li postoji prereligiozno, mislim da ako ljudi ne osjećaju moment i ako ljudi ne osjećaju kontekst svoga života, može biti prereligiozno. Evo primjera. Opet da se pozovem na oca Justina i opet da se vratimo u atmosferu prvog pitanja. Došla je žena kod oca Justina i pitala ga da li može da čita psaltir. Žena ima muža. Muž nije baš crkven, ona jeste. Pitala ga da li da čita psaltir, on rekao da, naravno. Pa kao koliko da čitam često? Pa on je rekao pa po jednu katizmu dnevno. Poslije nekog vremena žena se pojavila i pitala ga da li može da čita 2 katizme dnevno. Jer je oduševljena kako je psaltir dobar i tako. Kad ga je pitala da li može 3 katizme da čita dnevno, poslije izvjesnog vremena, on je njoj odgovorio možeš, ali onda će tvoj muž da ode kod neke druge. Ako ti budeš čitala psaltir po cijel dan, onda će tvoj muž, jednostavno on koji nema tu, prosto mu Bog još nije otvorio dušu za taj stepen molitvenosti. Tako da je to savjet za sve ljude koji žive u zajednici s nekim. Ipak moraš, to ne znači da ćeš se uobličavati Boga kako ko traži od tebe, ali ako je ljubav u pitanju, ti moraš malo smanjiti gas. Da bi onaj drugi, evo sad kad smo vjenčali ove ljude pa smo ih vezali onim platnom. U simboličnom smislu, zamislite da to dvoje vezanih trče na 100 metara. Ako bi se svak kretao onom svojom brzinom koju ima kao nevezan, ovaj drugi pada. Posljedica te vezanosti bit će da ovaj sporiji pada. Međutim, ako si vezan i ako znaš da si vezan, onda nećeš trčati najbrže što možeš, nego ćeš svoj ritam uskladiti tako da trčite kao par. Da se pozovem na Novaka Đokovića, on je najbolji teniser svih vremena, ali nešto u parovima nema baš toliki uspjeh. Čovjek se fokusirao na single. Međutim, takvog čovjeka sada staviti i natjerati ga da igra parove. Ajde mu nađi par. Ajde nađi tenisera ili teniserku koji će se sklopiti sa njegovim nivom. Naravno, tako single tenis dozvoljava da čovjek igra pojedinačno. Ali mi kao narod smo bolji u kolektivnim sportovima, što pokazuje da imamo taj duh, taj osjećaj za drugoga. Po čemu je veliki Svetislav Pešić? Nije Svetislav Pešić zaslužan što postoji Nikola Jokić i Bogdanović. Ali on veliki zato što je uspio da sve te nadprosječne talente uklopi u jednu funkcionalnu ekipu. Pa ta funkcionalna ekipa, ako se sjećate utakmice protiv Australije u četvrtfinalu, u prvoj četvrtini nisu baš izgledali kao Jokić i kao Bogdanović. Jer je morao Pešić da psuje
na prvom odmoru i da viče na te najbolje košarkaše na svijetu. Zašto? Zato što je vidio da oni u prvoj četvrtini nisu dali ni 20% svojih mogućnosti. Dakle, isti ljudi, ista utakmica, isti dan, različito se daju. U tom smislu može nešto biti prereligiozno u smislu da se neko osami, da se fokusira na svoju religioznost, a da ne pazi na zajednicu. Pa negdje ću reći dobar dan, negdje ću reći pomaže Bog, negdje ću reći izvinite ja postim. Neću ništa da uzmem. A negdje ću, kao što sam vidio od starijih sveštenika i vladika, u nekoj situaciji ako je se zadesio u nekom selu i tu je prvi i zadnji put i došao kod neke starice koja je zaboravila da li je petak, da li je srijeda, iznijela mu sira, on će da uzme sir. Dakle, taj isti sir i taj isti post nekad će me dovesti do toga da kažem ne hvala, ja danas postim. Ako sam procijenio da su predamno mladi ljudi koji će opet da srećem i koji treba da čuju da je post, a negdje neću to da pomenem, da ne bi uvrijedio. Šta će starica da iznese ako je kažem na vrh neke planine tamo i ako je kažem ja postim? Ona nema ništa drugo bez taj sir. Dakle, neću ni ja sad da pretendujem da sam pametniji od svih drugih, ali ovo govorim iz nekog iskustva. Sve u svoje vrijeme. Nekad može i da se podvikne ako dođe vrijeme za viku. Nekad može da se prećuti ako je vrijeme da se ćuti. Gospod je propovijedao 3 godine, onda je ćutao pred Pilatom. A možda bi svako od nas ćutao kad je on pričao, a pred Pilatom bi molio da ga puste. Vidite, mislim, prosto mijenjaju se okolnosti, mijenjaju se situacije. Apostoli su bili odani Hristu, pa su se razbježali. Pa su poslije toga svi postradali za Hrista. Znači, prosto postoji neka dinamika života. I zato čovjek stalno treba da osluškuje. I da osluškuje drugog, da uvažava drugog, a da naravno svjedoči Boga.